Good morning. Ngasi ko yung ngasi yumja numit ki card ki message hape ta yeng minarase ko. Yumja kaisha numit se aham bada number hai asina koina number se 104 lere aduga color dana green color gumba kai gumba da minus na bibe ko. Ado yumja kaisha se green gumba mingon da pi ba so phai ko. Pi ba injang na pi gumba kai gumba sum lai na ko hadi angang sum lai lai shu da katang khra kaino tawde ko te kaina khalaga di ko hadi pukning chang da ba ko ta ba maina gumba lai raga di hadi mercury se ai tara khoi gi buddhi hai tare ko hadi strong oihen ge kai ha ga di green gumba donate to ko pa ju phai ko adu na hadi mingon da leita ba lara ba gumba hai tare khatang nang bai mung gumba da injang na pi gumba chara ma kai ma da mai taro ga asang man gi pot se yari ngi leira ga pi ko pi ba du su phai ko adu ga amana chak thong ba da mu green color gi mana gumba kai no kai gumba ma ching su ba da na ha pon ha ba su ai no ko adu gumba ha pi ra su ai ko adu sida color lere numbers lere adu aham ba da ko khoi gi card ki message ing ase adu ga timing of ba happy jeng ase ko ngasi gi na timing of ba kai lege happy do adu du masu yeng minarase do nutigi lauthok ko dumaina ko id card ohum khata lauthok ge ko sidagi card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 ko aham base consider ani shuba consider na traga ohum suba consider ko ama khanbira se ko hadi first card khan banga yuen yeng ase ko hadi first card sida lei se ko thabai ngang khatang tappa yai ko ngasi goina aina ngasi khalamba poto ngasi dina tabi da hayeng or hangchit kumba kai gumba dumaina ko delay gumba oi ba yai ano no ba planning mya ma lei ko tawge na khanba adu do phajana hai tare ko phajana hari tawbiyo yam yangjana su tawgono tak decision gumba making se ai yam thuna su loba yate ko phajana khandaraga ko hatu tawgono ba sida hai se ko adu dum lere ko number 1 khanba ngai yona haraga di number 2 ko number 2 se sida lei se ko hari blockages kumba kai gumba ketang lei ba yai ko hadi paisa nungsa gi matang da hoi paisa lakte ha badi aroi lakte lakani ko la aga so maka hadi loina lakada poto hadi loina lakta bani khangde natraga hadi course aina course hena chat pani khangde amani khangde adumaina gumba khara sign tore ko hadi lakada ba leraga so khara katang lakpa loina mak lakta ba gumba aduga hai tare aina laiba paisa duga chat pa ga pana matam da chat padu na kitang hen ba khotpa dum hadi ngasi gane yare nga hadi course kumba tawro no he ado si number 2 gi lere ko number 3 ko number 3 sina ko sida anoba ventures hairasine ko hadi ventures hairaga anoba thabak hairase aina thaba inkhang anoba hoge khotke gaina hairagadi adu do tawba yai ko hadi hojik se low action low yaraba matam ne tasengna hairagadi ko ngasi gone yamna energetic oibu su ai ko ai tawrage kaina chaping na khamdo ngasi de heta chatlage na hangai chatpa ngamdraga so ngasi de heta pangthoge kholage gaina dumaina khanba khotpa adu oina oi ko sida card number 3 sina indicates to ise ko aduga timing sine ki pung mari ga minute yang khaitare tagina nipan ga minute ro phong lere dagi mapan ga minute phuma thoidna 13 ga minute 3 phong lere ko adagi ani ga minute 15 dagina nungdawarong gi 5 ga minute 13 mari phong lere aduga nungdang gi na 3 ka pung 3 tagina 13 ga minute 3 phong lere aduga next day ahing nungyai hai tare ko nungalam dagina ani ga minute 5 dagina pung 3 ga minute 13 phong lere ko sesena khoigi ngasigi oina afaba timing ko do makataba videos amuk ko nei minarase thank you